Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abanyamerika bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Amatora habaye mu gihe ibipimo by'amajwi bimaze iminsi ntawe biha amahirwe menshi kurusha undi. Y'intsinzi hagati ya Donald Trump na Kamala Harris. Mu Rwanda urukiko rwemereye Karasira Aimable gukoresha amafaranga ye yafatiriwe mu kwishyura abamwunganira. Akurikiranyweho ibyaha bitandatu birimo guhakana jenoside. Biravugwa ko Abanyepalestina babarirwa mu magana bari mu nzira bahunga bava i Beit Lahia, umujyi wegereye umupaka wa Gaza na Israeli uherereye mu majyaruguru. Tubafite n'ikinamico urunana. Mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri. Turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11. Ano makuru reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika bari mu matora y'ugiye kuzoba mukuru w'ico gihugu mu myaka 4 iri imbere. Batora hagati ya Donald Trump mu Republican arondera gusubira gutwara ico gihugu n'umudemokrate Kamala Harris asanzwe ari icegera ca President Joe Biden. Aramutse atsinze yo babaye umugore wa mbere abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva hatowe umukuru w'igihugu wa mbere. Haraheze imyaka irenga 230. Abakurikirana hafi amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ari ubwa mbere mu mateka y'icyo gihugu ibipimo by'amajwi byegeranye cyane ku buryo atawushobora kuvuga imbere y'igihe ushobora gutsinda uwo ari we. None intsinzi yo bayihagaze he? Kuki Premier ku magenge katubwire bimwe na bimwe. Nivyari bigere bishika muri kahise ka politike ya Amerika aho bizova mu matora y'umukuru w'igihugu atawona uruhande bizofata. Haravuga mbere ko ihiganwa ry'uyu mwaka atari irye bafise umutima woroshe. Nivyo harabaye ayandi matora aho abahiganywe batatuwe n'amajwi make gusa, nka George W. Bush mu 2000 yarushije Al Gore amajana makeya y'amajwi muri Florida. Ariko hamye hari ukubona ibintu biriko birerekeza mu misi ya nyuma. Narimwe ariko haba no kwihenda mu kuraba ibintu bitera bija. Nko mu 2016 ibigereranyo vy'amajwi byarashikuje mu kugereranya inguvu za Hillary Clinton, nivyabona ingene Donald Trump yariko arivyukiranya ku munota wa nyuma. Ariko mu matora y'uno munsi nta numwe ashobora vy'ukuri kuvuga ugufise amahirwe kurusha uwundi. Ariko ntibisigura yuko adashobora kuba uzotahukana intsinzi mu buryo bugaragara. Bivana n'ivyo hinduka mu buryo abantu baja kwitaba amatora ugereranije n'ayamaze kuba. Nkamwe ibintu bitogenda uko bisanzwe bimenyerewe, abagore canke abataba mu bisagara bakayitaba ku bwinshi, canke abasanzwe ataca amatora babwiye ubu bakayitaba. Ivyo vyohindura cane ivyo yavamwo. Ntahuzi ko Trump azokwegeranya amajwi y'abirabure n'abaratino bakiri bato nk'uko abatunganya imyamamazo yiwe bavyiteze, canke ko Harris azotsinda mu bagore bo mu nkengera z'ibisagara basanzwe batora aba Republican nk'uko abamufasha bavyizeye. Nta nubuzi ko abageze mu zabukuru uyu mwaka bazotora, ubundi ntibasiba amatora kandi akenshi bahengamira ku ba Republican kiretse uyu mwaka bagiye ku rundi ruhande. Aho rero nukongera ko za ntara z'amahinda gucanke kirwanirwa. Kubisanzwe muri Amerika nyinshi mu ntara 50 zigize ico gihugu biba bizwi uruhande zamazatoye, ariko hari ziri mahindagu: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin. Izo ndwi nizo zizoca urubanza. Abanyamerika kandi si perezida gusa barimo gutora, barimo no gutora abagize inteko nshinga amategeko na bamwe mu bagize Sena. Ibipimo by'amajwi bikaba byerekana ko muri izo nteko zombi hashobora kubamo amahinduka. Haratorwa abadepite bose 435 bagize inteko nshinga amategeko n'abasenateri 34. Abasesenguzi baravuga ko ishyaka ry'aba Republican rifite amahirwe menshi yo kwegukana intebe nyinshi muri Sena ubu iyobowe n'ishyaka ry'aba Democrat
n'abademokrate n'ubwiganze buri hasi. Aba Republican ariko bashobora gutakaza inteko nshinga amategeko aho abademokrate bakeneye gusa gutsindira izindi ntebe enye kugira ngo bayigenzure. Intsinzi muri aya matora izagira ingaruka ku kuntu perezida mushya azategeka kugeza habaye amatora ataha y'abadepite n'abasenateri muri 2026. Tuze ku mugabane w'Uburayi, Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez yatangaje inkunga ingana n'amadolari miliyari 11 zo gufasha mu gusana byangiritse mu mujyi wa Valencia n'utundi turere twibasiwe n'imyuzure ikaze mu cyumweru gishize. Buri muntu wese byagizeho ingaruka zashobora gusaba inkunga ingana n'ibihumbi barirwa muri 100 by'amadolari yagenewe gufasha gusana amazu n'ibintu by'abantu byangiritse. Miliyoni zirenga 900 z'amadolari zagenewe kuzafasha abafite ubucuruzi buciriritse n'uburi hagati ndetse n'abikorera ku giti cyabo. Bwana Sanchez yavuze ko umubare ujya kugera ku bihumbi 15 by'abasirikare, abapolisi n'abandi bakozi boherejwe kujya gufasha. Guverinoma mu rwego rw'igihugu n'ubutegetsi bwo mu ntara bimaze iminsi binengwa cyane kubera ukuntu bitewe n'ukuntu byitwaye muri kino kibazo. Tujya mu Rwanda aho urugero rw'urukiko rukuru rubanisha imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka rwemereye Karasira Aimable gukoresha amafaranga ye yafatiriwe akayakoresha mu kwishyura abamunganira. Karasira wahoze hari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akurikiranyweho ibyaha 6 birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose arabihakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Gahuza bari mu rukiko. Aimable Karasira yari yahawe n'urukiko amezi 2 ngo ashaka bamwunganira abihembera cyangwa yiyambaje urugaga rw'abavoka mbere yuko atangira kwiregura ku byaha akurikiranyweho. Uyu munsi yabwiye urukiko ko yandikiye urugaga rw'abavoka ntirwamusubiza, ariko ko we atagombye gusuzugurika kandi afite imitungo, bityo asaba ko hakoreshwa amafaranga y'imitungo ye yafatiriwe na leta mu kwishyura abazamwunganira, kuko kuburana yunganiwe ari uburenganzira ahabwa n'amategeko. Mu rubanza rwabanje hari hatangajwe ko amafaranga yarenga miliyoni 30 yafatiriwe kuko ari mu bigize icyaha. Gusa we yavuze ko hari n'andi mafaranga arenga miliyoni 100 n'imitungo itimukanwa nabyo ngo byaje gufatirwa, kandi uwo mutungo yarawubitse mu mabanki atandukanye mu mwaka w'2000 mbere yuko atangira gukurikiranwaho ibyaha. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ari uburenganzira bwe kuburana yunganiwe kandi ko bwemera ko amafaranga ye yafatiriwe yakoreshwaho hishyurwa igihembo cyumvikanyweho cy'abamwunganira. Urukiko rumaze kwiherera rwemeje ko urubanza ruzakomeza Aimable Karasira yunganiwe n'abo yihitiyemo kandi bakazishyurwa ku mafaranga avuye ku ye yafatiriwe. Abahoze bamwunganira Maître Vode Kayitana na Gatera Gashabana bivanye muri uru rubanza ku mpamvu bavuze ko ari bwite. Karasira, umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, yamenyekanye cyane mu biganiro yanyuzaga kuri YouTube bamwe babona nk'ibinenga ubutegetsi. Ashinjwa ibyaha 6 birimo guhakana jenoside, gukwirakwiza ibihuha byateza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose arabihakana. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Dukomereze mu karere k'uburasirazuba bwo hagati aho bivugwa ko abanyepalestina barirwa mu magana bari mu nzira bava Ibeyite Lahiya, umujyi wegereye umupaka wa Gaza na Israel uherereye mu majyaruguru. Bibije bikurikira igikorwa cy'ingabo za Israel mu ijoro ryashize cyo kunyangiza muri ako karere gikoresheje indege. Impapuro zibaburira zibategeka guhunga. Izo mpapuro zivuga ko abakiri muri uwo mujyi bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Abanyepalestina bavuga ko Israel iri mu kugerageza gusigamo ubusa imijyi yo majyaruguru kugira ngo ihagire agace katarangwamo ibikorwa bya gisirikare. Ibiro ntaramakuru by'abanyepalestina byavuze ko abantu 20 biciwe Ibeyite Lahiya kuwa mbere nijoro no mu ijoro rishyira uyu munsi wa kabiri.
Dusubire mu Rwanda, umunyarwandakazi Aline Uwimpuhwe ubana n'ubumuga yitegereje ubwigunge abana n'ubumuga bahoramo, yiyemeza kugira icyo akora bafasha kuba bakwitabira ibikorwa by'urukerarugendo ubundi badakunze kwisangamo. Uwimpuhwe yashinze ikigo gifasha ba mukerarugendo yise Africa Wizi Safaris kugira ngo hafashe abana n'ubumuga bakunze kwibagirana muri uru rwego. Aline avuga ko yatekereje iki kigo kuko yemera ko ufite ubumuga runaka atagomba guhezwa kubyo abandi bafiteho uburenganzira. Ni inkuru mwateguriwe kandi mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Cyakira buri wese nta numwe giheje. Umukobwa rwiyemeza mirimo imyaka 26 wo mu karere ka Rubavu abana ubumuga yatewe n'impanuka yangije ukuguru kwe. Uyu mukobwa uvuga ko yakundaga cyane urwego rw'ubukerarugendo ndetse akaba ari nabwo yize, yaje gushinga ikigo gifasha ba mukerarugendo ariko akibanda cyane ku bafite ubumuga bashobora kwifuza gutembera ariko bakabangamirwa n'ubumuga bw'umubiri. Ubwo namusuraga mu karere ka Rubavu, Aline yambwiye ko yashinze iki kigo by'umujinya nyuma yo kubona ko abafite ubumuga bakumirwa hamwe na hamwe. Mu majwi muri bwumve imvura nyinshi cyane ivanze n'inkuba itari yoroheye umujyi wa Rubavu ubwo twaganiraga. Mbere ko nakirwa mu mahwane natse akazi bari banyishimiye kuri telefone nahe, ariko mukumbona bafata abantu batatu muri bo mwamuzindi batatu turataha. Nyuma yanza kubaza barambwira ngo umuntu ufite disability hano biragoye ko bashobora kuba mufasitekinga, ubwo ndavuga one day nanjye nzakora company yanjye ariko mfocusing kuri abantu bafite disability because nanjye ndayifite. Nibwo nagendaga ndangiza kwiga segonderi ngera mfunga social media posting utuntu bakabikunda, ngeraho ndavuga ati none reka mbyandikishe nandikisha company muri rusange. Ubukerarugendo ni igikorwa gikunze gusaba imbaraga z'umubiri kandi aba bana ubumuga batari bake bakaba babura urugingo rumwe cyangwa nyinshi. None se bafashwa bate gukora ubu bukerarugendo busaba ingufu? Abagide bakoresha ururimi rw'amarenga ndarukoresha aho mugayidinga kuri site runaka agiye gusura. Buri muntu wese ufite ubumuga afite package iri designed ku rwego yitse bitewe n'uko we ashoboye kuba yabikora. Hari imodoka zihari zifasha abantu gukoresha akagare kugira ngo muteruremo umushyire mu ntebe wongere umukuremo akagare k'akazinga ashyire muri butu we yinjira mu modoka mu buryo bumworoheye. Africa Wizi Safaris ni ikigo kikivuka ariko ngo gifite intego yo kugera kure. Nabajije Aline ukiri umunyeshuri aho yakuye ubushobozi bwo gutangiza umushinga uremereye nk'uyu. Ndangije kwiga segonderi byo niga kaminuza y'ibyo niga, haza amarushanwa ya Youth Connect Award ndayatendinga muri kategori y'abantu bafite ubumuga, mbasha gutsinda ngera ku mwanya wa kabiri. Umuntu wa mbere yabwa $5,000 nakoraga 3 nizo nahawe, nizo nabashe kuba nakoresha muri wa mushinga wanjye. Biragoye ariko byibuze hari ishusho mbona byiza mu myaka 5 ko umuntu uza gusura u Rwanda yavuga ati nanjye mfite ubumuga ariko ntabwo mejwe mu Rwanda. Uwimpuhwe ushima imbaraga igihugu gishyira mu kurengera aba bana ubumuga avuga ko hakwiye guterwa intambwe isumbyeho iri terambere rikaba ryagera no mu rwego rw'ubukerarugendo. Kivuga ko ayo mahoteli yajya yubakwa none akibanda cyane kuri abantu bafite ubumuga, zaba inzira zabo yaba abakozi bakira abakiriya baje mu mahoteli kuba yavuga n'umuntu utanabona kujya muri serivisi nziza, ibyumba biri designed ku muntu ufite ubumuga kandi ibyumba ibitanda bibiri bihanitse cyane, imodoka zabugenewe, buri kategori yose y'umuntu ufite ubumuga kujya yisangamo. Kubwa Aline Uwimpuhwe, Africa Wizi Safaris ni urubuga rwo gufasha abafite ubumuga kugera ku byiza bitatse igihugu kandi bafiteho uburenganzira, ngo ruzabafasha kutigunga nk'uko bimeze ku batari bake, ariko ngo kugira ngo bishoboke bikaba ari ngombwa ko imyumvire ihinduka ihereye no kuba bana ubumuga bwabo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza miryango mu karere ka Rubavu. Abategetsi muri Iran baravuga ko umugore wafunzwe nyuma yo kwikuramo imyenda hanze ya kaminuza ya Teheran arimo kuvurirwa ku kigo cy'ubuvuzi. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ko nta rubanza rwigeze rusabirwa uyu mugore utaramenyekana izina. Video yagaragaye mu cyumweru gishize amwerekanye yicaye yambaye imyenda ye y'imbere. Iyi kaminuza yavuze ko yari afite ikibazo cyo mu mutwe ariko impirimbanyizo zivuga ko yarimo kwigaragambya yamagana amategeko akarishye y'idini ategeka abagore kwambara igitambaro kibapfuka mu mutwe cyitwa hijabu. Izo mpirimbanyi zasabye ko arekurwa. BBC Gahuza miryango unoneho n'umwanya w'ikinamico Urunana.
Ndemeza akomeje gutakambira se ngo amukize ihohoterwa arimo gukorerwa. Budense nawe yiyemeje gukomeza guhangana na ariya ngo aburizemo gahunda ye yo kwigarurira kirisi. N'urunana. Ganza se ko mbona atagifite apetira, inzoka se zamugarutse zimubuza kurya ngo tumujyane kwa muganga. Bongera ibikomoka ku matungo mu ifunguro ryabo firi kugira ngo ribe ryuzuye kandi ribagirire umumaro. None se nta nkoko ziraha, wajya ubaha igi rya buri munsi ko ari ryiza mu buzima bwabo. Nyine jya umpa amafaranga yayo nanjye mbona umusaruro uva mu nkoko noroye. Iyo telefone so nani yanjye sera? Oya ni yanjye. Ndabona aranyese umpamagaye reka numva icyo ambwira. Komeranye. Komera bude. Amakuru se? Sha amakuru ni meza, wese umeze ute? Nanjye ndaho pe. Nimugoroba sinabonetse ngo tuganire sha. Naguhamagaye mbonye utanyitabye ndavuga nti buriya akakubanye kenshi. Sha kari kameranye byo pe. Ya gahunda se yabashije kugira icyo yikoraho. Imwe yo kureba mukuru wanjye Sorina tukaganira kuri Miss Nyarurembo se. Yego sha. Sorina yabivuzeho ikizi. Yemeye kumutanza akashaka hara azajya kuvugira ubujajwa bwe se. Sha nye ntacyo nagezeho pe. Ahubwo igitangaje nasanze dusa n'abanegurira umuzimu mu ndaro. Ngo byagenze gute? Ko nasanze mukuru wanjye na Miss ari agati k'inkubiranira. Ni inshuti z'akadasohoka. Yewe nta kintangaje bude. Nubundi rwose nge sinjya muzana mukuru wawe uriye. Mupfikise. Sha nkubwiye ngo dupfiki naba nkubeshye pe. Gusa ndabizi neza ko atajya nyiyumvamo na gato. Iteka nyifuriza ibibi bude. Ngiye gutera ikibazanye. Nubwo uburyo bwanze ariko tuzashaka ubundi buryo twihanize rero tumubwire ko Nyarurembo nta bamisi twimika. Ubwo se tuzabigenza gute kuko bude ku buryo ari bwo bwonyine bwashobokaga gusa. Kumfata ipantaro urashaka iki sha? Ndashaka ko tujyana. Ko ngiye ku kazi se niho ushaka ko tujyana? Ntabwo nsiga turajyana. Oya ndekura mwana we urumva. Turajyana hehe se wasigaranye n'abandi bana hano mu rugo? Ubu se mama wandukiye naza akankubita. Agukubita se guhura iki? Kuko ejo nakubwiye ko nshonje kandi yarambujije. Sinjongeye kukubwira ko amuturyo dukeya. Simage. Ariko nyamariza buriya bugome bwe yumva buzamumarira iki koko? Umva shandeme. Guma hahomora ndaza kumwihanangiriza ntabwo azongera kuguha ibiryo bike. Ahubwo nsubiza kwa mama wanjye. Kwa nyoko hose shaho yawe. Guma ahangaha byose ni kimwe. Wenda aho kwicwa n'inzara uzicwe n'inkoni. Byibura kwa mama nubwo tutarya buri munsi ariko iyo mama yabibonye arabima nk'abirya nkahaga kandi nta n'ubwanuka cyangwa nk'ubiti. Ibi nzabigenze ntimwoka byaramwe. Kane Karame. Enda hano nkwereke. Nabitabye. Niko Kane. Karame. Uyu mwana si musaza wawe? Ni musaza wanjye. Ubu sarasate. Reba imyenda yambaye ukwisa. Yabaye urukwe kubera umwanda. Umwana ni igihuga wagira ngo ntazi uko amazi asa kandi amazi hano mu rugo bahari. Ese nyine niba bayarayatoza urumva yasate. Hanyuma se mukarabije nkuko mukarabye abandi bana mwabiki. Ariko mwagiye mureka ubugome kuko Kane. Wowe naguze akazi kabangana nimugoroba papa. Wundi kuki nta munsi n'umwe uratakare ngugira icyo udufasha. Pacaca kasenye. Ako kazi se karabye abana bamwe abandi kakabareka ni kazi ki. Uyu munsi urajya ku kazi kwa Filipo ari ukumaze gukarabya umwana. Aha, ndemere ngabwe no ukarabye nigire mu kazi. Ugomba no kubanza ukamumesera. Ntabwo yakaraba ngo subire mu myenda imeze gutya. Ngaho roma amafaranga ngi kugura isabane niba hajemo nibyo kumumesera. Wakoresheje ihari. Urashaka kumbwira ko kwa Stefano nasabuni hari koko? Ese nimwe mwakomangaga nimwinjire mugi. None se ko nta kari mwaduhaye. Twakomeje kwibwira ko muhuze. Nari nagize ngo nabanyeshuri kuko hari ibyo nari nyirimo rero mba mbihoreye. Sinari namenye ko ari abarimu banshaka. Nitwe twabashakaga direct. Twebwe rwose. Ni karibu rwose mwambwira icyo munshakira. Murakoze cyane direct. Igitumye tuza kubareba rero mu masaha y'akazi ni ikibazo nge nka mwarimu wigisha isomo ry'ubutabire na mugenzi wanjye mwarimu mugisha ushinzwe karabu yo kubungabunga ibidukikije tumaze iminsi twibazaho. Ubwo se mwarimu w'isomo ry'ubutabire ahuriye n'umwarimu ukurikirana karabu yo kubungabunga ibidukikije? Birahura cyane rwose biregiteye.
ahubwo se wagize ngo imyanda ituruka ku binyabutabire si kimwe mu bibangamiye ibidukikije ku rwego rwo hejuru rwose. ubuse natwe laboratwari yacu ifite imyanda myinshi yabangamira ibidukikije. ishobora kuba atari nyinshi cyane diregiteri, gusa dukeneye uburyo nyine izajya ibikwa kuko tutagize icyo dukora twaba twikurura akaga gakomeye cyane. buriya iriya myanda igira uruhare mu kwangiza ibidukikije harimo n'ubutaka duhinga. iyo igeze mu masoko y'amazi irayangiza rwose, ugasanga ayo mazi agize ingaruka ku buzima bw'abayakoresheje. ubanza ko umuntu bitamugwa neza aramutse anyoye amazi yagiyemo imyanda ikomoka ku binyabutabire abana bifashisha biga. birumvikana rwose ntabwo byamugwa amahoro diregiteri, kandi natwe hano mu kigo ni uko tutabonye uburyo bwiza bwo kubika ibisigazwa by'ibi binyabutabire twigiraho bishobora kutugiraho ingaruka zikomeye cyane. ubanza ngo habaho n'ibitwikana cyane rwose. uramutse ugiye muri laboratwari utikingiye cyangwa se ibyavuyemo ngo bibikwe neza ugapfa kubimena aho ubonye hose byakwangiza ibyatsi ndetse n'ibinyabuzima biba mu butaka. murumva rero ko ari ikibazo kandi gikomeye. kirakomeye rwose. tugomba guhagurukira rimwe mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abanyeshuri twigisha ndetse n'ibidukikije muri rusange. neza rwose mugisha. birumvikana ko atari no kubungabunga ubuzima bw'abanyeshuri gusa ahubwo ni no kubungabunga ubuzima bwacu nk'abakozi. ni ugushaka icyo twakora rero hakiri kare kuko ibi bisigazwa by'ibinyabutabire twamaze gukoresha biriyongera kandi nta buryo bwizewe bwo kubibika buhari. ubu rero nanjye ngiye kubaha umukoro nshaka kubaha ni umukoro utagoye ariko utanoroshye kuko iki kibazo mumbwiye ari ikibazo gikeneye kwitabwaho kandi nkaba ntafite igisubizo. mureke dushyire hamwe dushake icyaba igisubizo cy'ibi bisigazwa by'ibinyabutabire tubura aho dushyira kandi bishobora kuduteza akaga. ko hari umukoro utoroshye diregiteri, ubu tuzabishobora koko? reka da aya masaha se naba ntashye titire kuki se mwari mumbajije? nari ngize ngo uratashye ngo nguhe lift. ndacyafite umwanya hano kuko unsimbura ntaraza. ko mutampa raporo se y'uko igikorwa cyo kwegera abaturage muri gahunda y'ubukangurambaga ku mirire myiza cyagenze? yewe cyagenze neza pe. mwasanze abaturage barakangukiye kugaburira abana babo indyo yuzuye se? sori ubanza mbivuze nabi mu mbabarire. nari mvuze ko cyagenze neza mu rwego rwo kuvuga ko nta kibazo twagize mu kazi, naho ibyo twasanze mu baturage byo ni ibindi bindi titire. imyumvire cyari hasi se ku bijyanye n'imirire inoze? si hasi gusa ahubwo ni hasi cyane. umubare w'abana twasanze bafite imirire mibi uteye inkeke pe. hatagize igikorwa mu minsi iri imbere agace kacu kazibasirwa n'igwingira ry'abana ridasanzwe. nese ubwo biterwa n'iki ko ntako tuba tutagize ngo twongere ubukangurambaga ku mirire ikwiye y'abana bari munsi y'imyaka 2? ntako tutagira nk'ivuriro ndetse na leta ikongeramo inkunga itanga, ariko sinzi abaturage uko baba batekereza. ubu se wakwemera ko hari zimwe mu ngo zihabwa shisha kibondo ariko abana babo ugasanga bafite ikibazo cy'imirire? ibyo ntabwo byumvikana. gusa shisha kibondo bamuhika bimaze iki? usanga ntayo umwana abona kuko ababyeyi bayifata bayigurisha, cyangwa se niba batayigurishije ugasanga igikoma bagihinduye icy'umuryango wose wa mwana wari uyigenewe n'ubundi bikarangira nta kimumariye. Devo, ndashaka guca ku isoko kandi ndumva naniwe, ngiye kugura utuntu twiza two kwiyitaho. uyu munsi nagize isabukuru nubwo mutigeze mundirimbira. ugira ngo se twabimenye? yewe reka nze nkuririmbire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday titireri wacu. Sinuririmbiye se. Sori gato reka nitaba uyu muntu. Yes Leya. Yes Kuri, amakuru yawe se? Amakuru ni meza, wowe bite? Nanjye ni sawa, ariko nyine ndumva narwaye umutwe. Ahubwo nashakaga ngo mumfashe niba mukiri mu kazi. Shaka kanya ndi ku kazi, ariko ngiye gutaha nduhuke ndumva naniwe. Gusa ku kazi hari abandi bakozi uhageze ntiwabura ugufasha. Ubwo se bamfasha neza nk'uko mbishaka nyine nk'uko wamfasha makwisangiye Kuri. Wiza n'umuteto mu buzima Leya. Kwivuza ugifatwa n'ingenzi. None se umunsi uzagira ikibazo ndi muri konje cyangwa abanye muri ahandi ntabwo uzivuza? ndebera isabune aho mu nzu nifurira igitambaro ejo nzajyana muri koperative nabonye gisa nabi. mama amafaranga njye kugura iyindi yayindi twayimaze. ngo iki? isabune igana kuriya mwayikoresheje iki kugira ngo muyimare kante? twayimesesheje. mwayimesheje iki se ko ari cyo nkubaza? ejo bundi kuwa gatandatu siyo twajyanye imyenda y'abana yose tukayimesa nta n'umwe usigaye kante?
none si yandemezo ari na kamwe twari twajyanye mama kane umbabare ntumbwire ko wamara isabune umesera mwene Nadine byawe wa mwana we byaba bipe nuko rero byagenze mama rwose twawumeseye twadukabutura twe n'udupira rwose isabune irashira ariko narumiwe koko erega kiriho bivuga n'amatama yombi ntasoni ry'amatwi mama ahubwo ngira inkoni nkanagukubita wanjije ko mvunikira bene Nadine wagiye ushyira ubwenge ku gihe nta soni dore ko kameze nese ubundi kare papa wabinegetse hari ubwo ari njye wabyibwirije iyo mwangira se ni ubwa mbere wumvise ambwira ibyo nkorera uyu muhungu we nkamuninira nkamwihorera ako ni ukuri n'ubundi yasaga nabi mama ni ukuri ndemezo yasaga nabi pe uzi ko wamukuraga akavuka nkaho wagira ngo yisize ifu y'imyumbati hanyuma se niwe musamariya w'imico myiza wanditswe muri bibiliya izo mpumugirira se na nyina tamugiriye n'impuki ako mama rwose ndemezo n'umwana pe ntabwo tukwiye kumuhora amakosa yanyu ni ukuri tukwiye kujya twihangana tukagerageza ku buryo tumufata nk'abandi bana nkamufata nk'abandi bana se naramubyaye yego ntiwamubyaye ariko rwose nanone kumuraza butunda nta n'akaringiti afite rwose ko kwiyorosa kandi ikiringiti gihari rwose n'ubugome mama ni ukuri byumva ariko ntimunyumvirire ishyano wagiye ukakimugurira se niba ntacyo namuhaye ese ubwo bugambo ni se wabugutumye ngo uze unyanjweho ni iki nta soni injira turahari bite kuje hano kumbaza nkaho udashaka abashyitsi se ndakubangamiye ntabwo mbangamiye ariko se mukanya ntiwambwiraga ko urwaye akubwira ngo ujye kwa muganga baragufasha kandi nashakaga kugutungura reba hano kiri iki gikapu se ko mbona ari kinini cyane uzanyemo iki harimo imodoka harimo ikirenze imodoka happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you my friend happy birthday to you wow mbega kuntungura we mbega ijwi ryiza riririmba akarusho mbega ururabo rwiza we rurahumura neza urakoze cyane kunshimira sha none se kiri koko urabona iyi surprise narikuye guteguza nkakubwira ngo ngiye kukuzanira ururabo urumva byari kuba ari byo hoya rwose urakoze cyane kuntungura uziko ari we muntu wenyine untunguye kuri anniversaire yanjye we wow nibyo ni ukuri pe ngira ngo nta n'undi muntu uzi itariki y'amavuko yanjye uretse mama wanjye wampamagaye mu gitondo akambwira ngo ninjya kwisengerera nawe nze kumwibuka ibyo urabona rero ni imirabyo inkuba ntizirakubita nubyemera uzabona ibirenze bikurekire umva sha gusa hari umuntu wakwanga ko bamukorera ibyiza ahubwo se mbwira Leya wabwiwe n'iki tariki y'amavuko yanjye nabibonye kuri Facebook bambwira ngo inshuti yanjye Chris yagize isabukuru ngo nimba umwe mu bayimwifuriza ubwo rero tutegura ururabo rwiza nkuru cyane rwose ahubwo ntashaka gukoresha ururuturu nuko nabuze aho bankorera urwo nshaka n'uru rurahagije rwose ruranyereka ko byibuze hari umuntu ntekerezaho shakiri ibyo byo ntuzongere kubishidikanyaho rwose umuntu ugukunda arahari kandi agutekerezaho buri munsi uravugisha ukuri naba nkubeshyera iki se kiri kuva umunsi twamenyaniyeho umutima wanjye wahise ugushakira icyicaro muri wo kandi rwose kidasimburwa n'undi muntu uwo ari we wese ngo rero arakataje mu mugambi wo kwigarurira Chris azabigeraho se ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 n'amakuru yarahagariwe na Mark Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon mwakoze kwita mu BBC Gahuza Miryango. Thank you.